Danes je turizem veliko bolj dostopen širšemu krogu svetovne populacije, če štejemo, da lahko nekatere turistične destinacije obiščemo tudi virtualno. Še vedno pa je dejansko obiskovanje turističnih destinacij luksus, ki si ga lahko privoščimo le redki, odvisno od tega, kako zahtevni smo. Naše želje in ideje za potovanja črpamo iz blogov, spletnih platform, ki pa ne pokažejo vedno tiste prave slike, saj so velikokrat pogojeni s koristjo snovalcev. Zato je na novinarjih in tudi snovalcih blogov in spletnih platform, ki ustvarjajo tovrstne vsebine, težka naloga. Kaj šele tistih mladih, ki šele stopajo na to pot in se srečujejo z novimi trendi in pri tem poskušajo ohraniti svojo etično držo nedotaknjeno in se trudijo biti objektivni. Tudi zato svetovna organizacija Fidget že vrsto let organizira Fidget Young Journalist Academy, ki združuje skupino mladih, ki se strastno ukvarjajo s turističnim novinarstvom in imajo sposobnost, da vplivajo na pozitivne spremembe v medijih. Of course, tourism needs communication and it needs, of course, contact and needs to make known its tourism product. And who is going to do this? Not everybody. Only journalists, only those who are working in media, in televisions, in newspapers, are capable, to spread all what I have seen in a tourist country like Tunisia or like Slovakia. So we need journalists, we need men of communications in televisions, in radio, in social medias, everything, in order to use them, in order to let people know about the tourism assets in one country. That's why Fidget is very important, because training those people in order to be very good communicators in this field. Skoraj 7-dnevna akademija, na kateri sem bila udeležena tudi sama, je tokrat potekala na Slovaškem. Urnik je bil poln tako predavanj kot tudi turističnih ogledov, saj je celotna poanta mlade novinarje kaj novega naučiti o samem poklicu, ki ga ali pa si ga želijo opravljati, kot tudi to, da sami predstavijo turistično destinacijo v državah, iz katerih prihajajo. Udeleženci smo bili iz Slovaške, Španije, Turčije, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Češke in torej Slovenije. My opinion is that the young people, they are the future of the human, they are the future of the next generations, and it is the reason why we want to be in contact with the young journalists or the future journalists, because some of them, they are the students now. And of course, we started to do, I think that a very nice program, which consists from the teaching program and the tour program. And teaching program, you have to say if it was interesting for you, but I think that the new trends and the trends for the future in journalism, it was the topic of our Fidget Academy now. It means that we have to cooperate, we have to organize so many activities for the young people. Well, not only the young people, everyone will need to change and to see places that he doesn't go. So tourism is for all. It's not only to visit the country, but it's to learn a lot of things from other countries, other communities, other persons and other places. Predavanja smo imeli na Panevropski visoki šoli, fakulteti za množične medije. Ogledali smo si tudi njen studio, v katerem študentje snemajo pogovorne oddaje in sobo za snemanje zvoka, kjer snemajo tudi podcaste. Skupno vsem predavanjem je bilo, da se izobrazimo in pogovarjamo o medijih, ki delujejo v polju turizma. Kaj lahko pričakujemo do vseh novih trendov in kako se lahko na njih prilagodimo. Kakšna je torej prihodnost turističnega novinarstva? Predavali so nam dr. Stanislav Benčič, profesor na tej fakulteti, dr. Danijel Modrovski, predsednik Slovaškega sindikata novinarjev, podcaster Peter Dedak in Asma Jerbi, programska urednica FM TV Žauhara.
Še za nekatere predavatelje pa je zaradi obširnega programa zmanjkalo časa. Slovaško kot destinacijo so nam predstavili tudi predstavnici Nacionalne agencije za promocijo turizma Slovakia Travel. Ustanovila jo je Slovaška turistična zveza leta 2007 z namenom, da zagotavlja pomembne in obsežne informacije o turizmu. Slovakia is a special destination for outdoor activities. We have thousands of kilometers of marked hiking trails, so even for backpackers and those who enjoy outdoor activities, you are more than welcome to come to Slovakia and to do your backpacker tour. Slovakia's underground treasures are made of caves. There are thousands of caves. And 45 of them are accessible to tourists. Tako kot so bili nekateri mladi novinci v tem poklicu oziroma se njihova poklicna pot še ni dodobra začela, je novo tudi samostojno ministrstvo za turizem in šport, ki ima svoj sedež v glavnem mestu Bratislavi. Svojo pot začenja s čisto novimi vizijami. We are extremely happy to have a new institution that is dedicated to tourism and sports. Before it was under the Ministry of Economy or Ministry of Transport. And we think that the combination of sport and tourism has much to do. Together we can really create very good conditions to increase the tourism in our economy. So especially for us it's important to start and maybe to speed up the transition of the sector, the transition of the green economy and the digitalization processes. I think that this is very important because actually without data you have only intuition, and intuition is not enough to make good decisions. So we really want to start to work hard on data collection and data sharing and later create a data space with other countries. Zanimivo je dejstvo, da revija Kransi Slovenska oziroma Krasna Slovaška izhaja brez prekinitve že 103 leta. Zadnjih 20 let pod okriljem založbe Dajama. Srečali smo se z odgovornim urednikom založbe in založnikom Danielom Kolarjem. Založba neprestano sodeluje s svojimi bralci in z njimi so ustvarjajo revijo in tudi knjige o naravnih lepotah in kulturni dediščini Slovaške. V enem od intervjujev je Daniel Kolar rekel, da je bila revija v 80-ih morda edini kritični medij na Čehoslovaškem, v smislu varstva narave in spomenikov. Popularizirali so varstvo narave, objavljali poučne članke o njenem varstvu ter številne predloge in izzive in tako prispevali k oblikovanju okoljske in kulturne zavesti prebivalcev Slovaške. Založba Dajama, ki je bila ustanovljena leta 1995, je doslej izdala več kot 400 naslovov, knjig o zgodovini in kulturi, turistične in pohodniške vodnike ter družabne igre na temo turizma na Slovaškem. Skratka, je zelo pomemben promotor turizma in kulture na Slovaškem. Čiže vydávame takých moderných sprievodcov s mapou, s popisom, áno, a spracovali sme vlastne všetky pohoria na Slovensku. It means that you can find here all the mountains which are in Slovakia. 17 dielov vyšlo. It means that they are 17 titles. Slovaki radi rečejo, da je glede na geografsko lego Slovaška samo srce Srednje Evrope. Prve dni smo preživeli v njenem glavnem mestu, v Bratislavi, ki ima trenutno 425.500 prebivalcev. Leži na jugozahodu Slovaške, se razteza na obeh bregovih Donave in v vznožju Malih Karpatov. Čezno je vodila ključna trgovska pot in ponaša se svojo plemiško dediščino. Bratislava namreč leži v neposredni bližini tako Avstrije, Madžarske kot tudi Češke. Tudi zato je bilo mesto zgodovinsko trojezično. This is the 0 point for Bratislava. So no Greenwich, nothing. It's just 0 point for Bratislava. And exactly from this spot you can tell how many kilometers is to which city. Like, for example, you have Tokyo, 9,142 kilometers. Then you have Prague, Berlin, Copenhagen. Zaradi svoje edinstvene lokacije je Bratislava postala središče Madžarskega kraljestva in ponazarja habsburško zakonsko politiko izpred skoraj 500 let. Potem, ko so Turki prodrli globlje v kraljestvo, je bila Bratislava ustanovljena za prestolnico kraljevine Ugarske, sedež madžarskega parlamenta, centralne uprave in mesto kronanja madžarskih kraljev in kraljic.
Tako je bilo v več kot 267 letih v mestni ikonični gotski katedrali svetega Martina okronanih 11 kraljev in 8 kraljevih žena. Tu je bila okronana tudi slavna kraljica Marija Terezija. Ker so na kronanje prihajali ljudje tudi od drugod, je bila pot do gotske katedrale označena z oznakami na tleh. Ni pa pomembno le, da je destinacija polna zanimivosti, ampak tudi kako se jo oglašuje. Zato pa so potrebna finančna sredstva. To promote tourism, European Travel Commission helps us to get a grant, and we can get 50% of the expenditure for the campaign from them. And the other 50% is paid by the country. Bratislava je povezana z Dunajem na zahodu in Budimpešto na jugovzhodu, z legendarno Donavo, mogočno reko, ki je navdihovala generacije slikarjev, pesnikov in glasbenikov. Zaradi njene pomembnosti pa so si jo zaželeli mnogi, med drugim Turki, in tudi Napoleon je imel podobne ideje. Označevanje zgradb s topovskimi kroglami je bila običajna praksa po napoleonskih vojnah. Poškodovane hiše, ki so imele te topovske krogle, so bile upravičene do davčne olajšave. Nad mestom se na vzpetini dviga Bratislavski grad, ki ponuja prelep razgled na samo mesto. Ravno tak ali pa še boljši razgled je mogoč tudi iz stolpa UFO, kjer smo si tisti drzni privoščili malo bolj adrenalinsko izkušnjo, imenovano Skywalk. Stolp UFO je ikonična zgradba in tudi eden od simbolov Bratislave. Gre namreč za del mostu Slovaške narodne vstaje. Na njem je tudi restauracija, ki ponuja prelep razgled nad mestom. Asimetrični viseči most je bil dokončan leta 1972. Celotna konstrukcija stolpa je visoka 95 metrov in tisti, ki smo si upali, smo hodili po zunanjem delu pod razgledno ploščadjo na višini 85 metrov. Dobro je. Približno pol ure vožnje iz Bratislave deluje prav poseben muzej umetnosti Danubjana Mullenstein, ki je bil leta 2000 zgrajen na polotoku jezu Čunovo. Muzej sta ustanovila nizozemski zbiralec in promotor umetnosti Gerard Mullenstein in slovaški galerist Vincent Polaković. Muzej so čez leta celo dogradili in posledično omogoča prostor za večjo zbirko. Gre za zbirko moderne umetnosti, ki je postavljena v okolje in v muzej na tak način, da se umetnost dobesedno preplete z naravo, reko Donavo. Many of these names are partially still alive, but many of them were the 20th century's artists of Slovakia, as I can say. What they had also in common was that they were sometimes really restricted to exhibit. Dežela se dviga od južnih nižin do osupljivih 2000 metrskih vrhov na severu, z več kot 2 milijonoma hektarjev gozdov, bogatih s favno, floro in sladko vodo. Veliko je podobnosti z našo Slovenijo, zato nas je zanimalo, kako bi privabili Slovence, da večkrat izberejo Slovaško za svojo potovalno destinacijo. Well, I think for Slovenians it would be great if they come not in the peak time because we don't have the sea, but maybe during the autumn, winter or spring. I think city breaks can be something really attractive. From Maribor or Ljubljana, you can actually get to Bratislava very fast. So I think we should also make some more promotion in your country because actually also when we talk about the language and the culture, we are actually very similar and very, very close. So we should use this advantage. Sometimes we need to do research on Slovenians, what they would like to see. But what I think would be interesting, wine for sure. I think they would love wine from small Carpathian region, and also the very fine small Carpathian mountains because it's really easy to go. Also with for the family, for the elderly people, very smooth routes, good for bikes, good for hiking, and spend time in a green environment. So I think that they will really appreciate the nature, wine, and for sure honey and meat.
Le 12 km iz prestolnice je grad Devin, ki leži nad sotočjem rek Donave in Morave. Sotočje se lepo vidi zaradi razlik v barvi rek. Utrdba je zgrajena na 212 metrov visoki pečini nad pomembno trgovsko potjo po Donavi in eno od vej Jantarske poti. Poleg Nitre in Bratislavskega gradu je Devin eno od 3 najpomembnejših krajev na Slovaškem, ki gradijo slovaško narodno zavest. Območje gradu je bilo naseljeno že v neolitiku in utrjeno od bronaste in železne dobe dalje, ko so ga utrdili Kelti in nato Rimljani. Danes so sicer od gradu ostale le ruševine, ki pa še vedno kažejo veličino tega kraja. Edina zgodovinska osebnost iz obdobja Velike Moravske, katere ime lahko na podlagi virov neposredno povežemo z Devinom, je knez Rastislav, ki ima ključno vlogo v zgodovini Slovaške. Tako po bogati kulturni dediščini kot po svojih naravnih lepotah in zelenosti je Slovaška torej zelo podobna naši Sloveniji. Zato si je za cilj zadala, da bi tudi sama postala zelena destinacija. First, I have to congratulate to Slovenia because we know that Slovenia is a green destination many years, and Slovenia is very successful in the sustainable tourism. It means that it is something like example. For us, yes, we are similar because 60% of our territory is covered by the forest and the green, but maybe we have to think more about the concept of sustainable tourism, because I know that Slovenia has a strategy, has a concept of sustainable tourism, and it is something what is a background for the development of the activities in the area. Glavno vodilo tako slovenske politike kot tudi slovaške, pa tudi politike Evropske unije na tem področju je torej trajnostni turizem. Everybody knows what does it mean sustainability, but usually everybody thinks about the environmental pillar. But we have more pillars. It means the social pillar and of course the economic pillar, and now the cultural pillar and digital pillar. And now is a problem how they tend to make some symbiosis of these pillars. It means that sometimes we are in conflict between the environmental pillar, economic and social pillar. Drugi del našega raziskovanja Slovaške se je nadaljeval v Trnavski regiji, bolj natančno v zdraviliškem mestu Piešťany, ki je svetovno znan po zdravilni geotermalni vodi in žveplenem blatu. So Trnava region in general is a really diverse region. We have a lot of, we calling it like a hidden gem, because you can find here several beauties which are not well known. It's not the mass tourism here. But what is important for us, like from the touristic point of view, is, for example, here in Piešťany, spa is one part of our region. It's important to attract a spa clientele or people who wants to come for the treatments, for the relaxing time, for the spa. Piešťansko blato je zaradi svetovne edinstvenosti zaščitena označba porekla z blagovno znamko. Še posebej znan njegov spa otok, kjer smo si ogledali prav tako impresivno arhitekturo hotela Termia Palace, ki je prenovljen secesijski dragulj iz leta 1912. Peacock is symbol of Piešťany because there is a story that one peacock had a broken leg, and he went with this broken leg to the river, in that arm of the river with the hot water and with the mud what was on the bottom of the river. And when he was staying in this mud for some time, he came out from the water and his leg was healed. Na otoku smo si ogledali tudi razstavo enega od najbolj prepoznavnih predstavnikov Art Nouveauja, Alfonsa Mucha. Ta češki slikar in grafik je zaslovel z bogato stilizirano plakatno umetnostjo, ustvaril pa je tudi bogato zbirko slik, oglasov, knjižnih ilustracij in načrtov za nakit, preproge, tapete in gledališke scene, vse v svojem prepoznavnem slogu. Ni pa bila to edina razstava tega dne. Udeležili smo se namreč tudi 6. mednarodne novinarske fotografske razstave Fidget, potovanja in čustva v hotelu Balneja Esplanade.
Občudovali smo fotografije z celega sveta, tudi iz Slovenije. Sodelovali so novinarji iz kar 8 držav, med njimi tudi 2 avtorja, soudeleženca Akademije Fidžet. Adam je na natečaj prijavil tudi svoje fotografije iz Slovenije, fotografije Plečnikove tržnice v Ljubljani. Jana pa je osvojila 3. mesto za fotografijo kontrasta preteklosti in sedanjosti v enem trenutku na enem mestu. I feel happy, of course, and I feel very surprised because I applied very last moment and the pictures almost didn't go through. Okay, I have here 2 pictures. The one was taken in Tunisia. In capital Tunis is the man and his handcraft. I call it Golden Hands. It depicts the local life and local artwork. And the second picture was taken in Doha, capital of Qatar. We were going there with a cruise ship, and we visited this souk. And next to the souk was a place where they were keeping camels. And once in a while they took those camels to walk through the city center. And as they walk out, they stopped the traffic. Where were these rich cars and fast cars, Ferraris without a roof passing, and they were stopping in contrast with these camels, and also the skyscrapers behind. So it only doesn't depict only the local life of Qatar and its heritage, but also its contrast with the modern world built from petrol. Trnavski okraj leži v gospodarsko najbolj razvitem delu zahodne Slovaške in je regija, ki ima največji celinski otok v Evropi in največje zaloge pitne vode. Služila pa je tudi za pogonsko silo mlinov na vodi, tako je pokrajina Trnava bogata s tradicionalnimi vodnimi mlini. Eden od njih je vodni mlin Tomašikovo, ki je eden redkih prvotno ohranjenih vodnih mlinov na Slovaškem s spodnjim pogonom. Nahaja se obkrožen s čudovito naravo na bregu Male Donave približno 2 km zahodno od vasi Tomašikovo, na priljubljeni poti za čolnarjenje. Leta 1893 ga je zgradil mlinarski upravitelj Janoš Matiča. Zadnja obsežnejša popravila in posodobitev mlina so bila izvedena leta 1940. Mlin je bil v uporabi do leta 1960. Leta 1982 je bil mlin obnovljen in dodeljena mu je bila nova vloga. Služi kot eksponat Narodnega zgodovinskega muzeja v Galanti. Mlin je spomenik tehnične dediščine mlinarstva na južnem Slovaškem. Mi smo si v njegovi okolici privoščili še vožnjo s kočijo. V Galanti je neogotski dvorec plemiške družine Esterházy z zgodovinskim parkom, ki je vpisan v centralni register kulturnih spomenikov Slovaške republike kot nacionalni kulturni spomenik. Njegov stolp celo krasi mestni grb. Dvorec pa je skozi svojo zgodovino doživel številne prenove. Zgradila sta ga brata Daniel in Pavol Esterházy leta 1633 kot renesančno trdnjavo. Leta 1744 je bil preurejen v baročnem slogu. Današnjo podobo pa mu je dala zadnja neogotska preureditev leta 1861. Prenova je pomenila izrazito spremembo z bogatimi romantičnimi elementi na fasadi in v notranjosti. Naročila jo je družina Jožefa Esterházyja, ki je kot zadnja prebivala v dvorcu in je pokopana v kapeli na pokopališču v Galanti. Novo podobo je dobilo severno krilo dvorca leta 2011, ki služi kot razstavni paviljon z galerijsko dejavnostjo. V prvem nadstropju so urejene spominske sobe in tematske razstave. V severnem stolpu, ki je bil obnovljen leta 2019, se nahaja tematska restauracija, kjer smo si tudi sami privoščili nekaj za podzob. Južni stolp dvorca je bil obnovljen in je bil javnosti odprt sredi leta 2022. V njem je urejena razstava na spirali skozi stoletja, ki obiskovalce popelje skozi zgodovino dvorca in rodu Esterházy. Baron, kasneje grof Nikolaus Esterházy iz Galante, je bil ustanovitelj zahodno-madžarske plemiške hiše Esterházy, ki je postala ena najveličastnejših in najvplivnejših plemiških družin Ogrske kraljevine. That's why
He is the first guy who is turning into a Catholic religion because he would like to be politically closer to the Habsburgs because the Eszterházy families, and mostly in this region, the Hungarian families were more Protestant or evangelic churches. Glavno mesto regije je Trnava s 69.500 prebivalci in je 7. največje mesto na Slovaškem. Središče mesta je bilo leta 1987 razglašeno za mestni spomeniški rezervat. Je tudi najstarejše svobodno kraljevo mesto, ki je bilo več stoletij v preteklosti cerkvena prestolnica Ugarske kraljevine. This is a town for younger people with a lot of cafes, museum, cultural places, theaters, and also with the wine, honey and meat. So this region we would like to attract young people, families, couples. Najbolj prepoznan simbol trga in mesta je mestni stolp, ki ga je leta 1574 zgradil majster Jakub. Zgrajen je bil na gotskih temeljih, njegova razgledna terasa pa nudi popoln pogled na samo mesto Trnava in njeno okolico. Stolpni urni mehanizem, ki poganja kar 5 številčnic, je izdelal Franz Langer leta 1729. Za vzdrževanje urnega mehanizma pa skrbi že 5. generacija družine Nemček. Kljub svoji dolgi zgodovini ura v enem dnevu odstopa le za 30 sekund. So imagine somebody wants to be here every 24 hours to take out, to read, to take out this goal, because if they reach the bottom, the time stops. Okay? In the south of our region, we have aqua parks, thermal parks, and camping sites. Here we would like to attract again families, people who would like to come for a longer stays to the thermals, for the camping. In west of our region, close to Czech Republic border, there is a region well known for biking, for the wine, and also full of history. So this is the region where we can attract again people who love combination bike and wine, history and bike, history and wine. So this is the location with the full of history of noble family Habsburg and vineyards. Z novim ministrstvom in novimi vizijami pridejo tudi novi izzivi. Well, when we talked about the tourism historically, the infrastructure was not in a good shape. So I'm very happy that we have now a new ministry, and from next year we will create a new fund, and we will be able to grant subsidies to the public sector or even to the private sector to enforce the infrastructure of the tourism. Veliko je izzivov v turističnem novinarstvu kot turizmu nasploh, saj je to panoga, ki je premo sorazmerno odvisna od ekonomije države. In prav je, da tudi novinarstvo ostaja podkrepljeno z novinarskim, etičnim in ne samo prodajnim kodeksom. The tourism I write is something in my heart. It means that it is something what I can say that it is my love. Tourism and getting to know the cultures and the countries and people living there is especially important, because people now are afraid of something they don't even know. Once you travel, you see there are ordinary people like you living there with their joys and with their problems, and they just want to be happy, and that's why it's very important to understand the culture and traditions before we judge. Obisk Slovaške v prijetni vedoželjni skupini mladih novinarjev je bil res pravo doživetje. Čeprav smo imeli pester urnik in doživeli veliko, je povsem logično, da smo videli le drobec vsega, kar Slovaška zares ponuja. Vrnem se še, da vidim te prostrane gozdove, kraške jame, lesene cerkve, številne gradove, se namočim v termalni ali pa čisto običajni vodi in okrepčam ob dobri hrani in kozarcu rujnega. Pa vrnem se še zaradi res prijetnih ljudi in da poiščem še kakšno razliko med obema, Slovenijo in Slovaško.